Yes, reka nongere mbasuze nshuti bakunzi bamba TV Rwanda mwe mwese mwamaze gukora subscribe. Nanone turagarutse mu makuru akomeje kugenda garuka n'ibitangaza amakuru ubigiye bitandukanye. Gusa muraza kunyemera tuze kunyarukira mu karere ka Gatsibo n'urupfu rw'umwarimu rukomeje kugenda rugaruka n'ibitangaza amakuru bigiye bitandukanye. Ni mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Gasange havugwa inkuru y'inca mugongo y'urupfu rw'umwarimu witwa Akanyamugara wari umwarimu muri GS Igategero wapfuye urupfu ruteye ubwoba, rumwe mu rupfu rutunguranye cyane. Dore yuko uyu mwarimu ngo yarari mu kwezi ikwabuki, bikaba bikomeje kugenda bigaruka n'ibitangaza amakuru bigiye bitandukanye. Gusa amakuru arahamya yuko uyu mwarimu ashobora kuba yararozwe na mugenzi we. Byinshi cyane bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bigaruka kuri iyi nkuru y'uyu mwarimu, nibyo tugiye kugarukaho kugira ngo muze kurushaho kumenya ndetse no gusobanukirwa byinshi cyane bijyanye n'urupfu rw'uyu mwarimu. Gusa kandi si ayo makuru yonyine, kubera ku rwego rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi umugabo uheruka kugaragara akubita umubyeyi mu isoko mu karere ka Kayonza nyuma yuko yamwishyuzaga ibihumbi 40 yari asanzwe amurimo. Kamwe mu kavideo mwagiye mukabona gacaracara ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ni kamwe mu kavideo kagaragazaga umwe mu basore b'ibigango biteye ubwoba akubita ibipfunsi ku buryo bukomeye cyane umwe mu bacecuru mu isoko rwose ku Karubanda, amwishyuza amafaranga ye ibihumbi 40 byose yari amurimo. Bityo rero urwego rw'ubugenzacyaha rwari rwaramaze guta muri yombi uyu mugabo wakubitaga uyu umukecuru. Gusa kandi turaza no kunyarukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'ubundi ni amakuru akomeje kugaruka ku gihugu cy'u Rwanda. Umunyarwanda uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko by'umwihariko barizwa mu ngabo zirwanira mu kirere yaje guhabwa umwe mu midari y'ishimwe ukomeye cyane. Ibi ngibi bigakomeza gushimangira ubukaka ndetse n'ubushongore bufitwe n'igisirikare cy'u Rwanda cya RDF. Umunyarwanda Johnson Havugwa Shimwe usanzwe ari umusirikare mu ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirwanira mu kirere yazamuwe mu ntera ahabwa ipeti rya liyetona, ndetse kandi ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda bigarukaho n'ibitangaza amakuru bigiye bitandukanye kubera uduhigo tugiye dutandukanye twagiye dushyirwaho n'uyu musirikare ubarizwa mu ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko akaba ari umunyarwanda n'ingabo zirwanira mu kirere. Reka nizere ko mwamaze gukora subscribe mwebwe tugiye kubana muri aya makuru yacu akomeje kugenda garukaho n'ibitangaza amakuru bigiye bitandukanye. Gusa ni munyemere duhere kuri iyi nkuru y'uyu mugabo wakubitaga umukecuru ku buryo bukomeye cyane. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi umugabo uheruka kugaragara kubita umubyeyi mu isoko mu karere ka Kayonza nyuma yuko yamwishyuzaga ibihumbi 40 yari asanzwe amurimo. Uku gukubita uyu mukecuru ndetse akamukomeretsa ku buryo buteye ubwoba byabaye kuri uyu wa gatatu tariki 20 Ugushyingo 2024 nibwo Tumusifu John yahuriye na Kazayire Joseline w'imyaka 48 y'amavuko mu isoko ry'imbuto rya Kayonza riherereye mu mudugudu w'Irebero, akagari ka Nyagatovu, umurenge wa Mukarange. Ubwo yamwishyuzaga uyu mukecuru w'imyaka 48, umugabo yatangiye kumutuka ibitutsi byinshi cyane, ahita amusagarira mu kubita amakofi n'inshyi nyinshi mu mutwe ndetse kandi amukubita ibipfunsi byinshi cyane mu gatuza, abiza kurangira uyu mubyeyi akomeretse ku buryo bukomeye cyane. Dore yuko ngo uyu mubyeyi yatangiye kubyimba mu gatuza ku buryo bukomeye cyane. Gusa kandi nyuma yuko uyu Tumusifu akubise uyu mubyeyi w'imyaka 48 Joseline ku wa gatanu tariki 22 Ugushyingo 2024 nibwo sitasiyo ya polisi imukarange yashyikirije RIB uyu mudamu Kazayire Joseline kugira ngo arege uwamukoreye icyaha cyo kumukubita ndetse kandi akaza no kumukomeretsa. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba CP Hamuduni Twizeyimana avuga ko ihohoterwa rya Kazayire ryamenyekanye nyuma yo kubona amashusho yafashwe n'umuturage wari aho ngaho ubwo Tumusifu yakubitaga ndetse anakomeretsa uyu mubyeyi. Avuga ko uwakorewe icyaha yababwiye ko uwamuhohoteye basanzwe baziranye ngo kuko ngo basenganaga mu byumba by'amasengesho, dore ko Tumusifu yahoze ari pasiteri. Gusa muri iyi minsi akaba yakoraga muri kampani ya Trinity ku modoka zitwara abagenzi zijya mu gihugu cya Uganda. Nyuma yo kumukubita uregwa ari we Tumusifu John uzwi ku izina rya pasiteri yahise atoroka. Gusa ku mugoroba wo ku wa gatanu tariki 22 Ugushyingo 2024 afatirwa muri gare y'akarere ka Ngoma ubwo yageragezaga gucika. Gusa kandi andi makuru ashimangira yuko nyuma yuko uyu mukecuru akubiswa ku buryo bukomeye cyane arimo arishyuza ibijyanye n'amafaranga ye angana n'ibihumbi 40 yaje gukomereka ku buryo bukomeye cyane ndetse aza no koherezwa ku bitaro bya Gahini kugira ngo yitabweho n'abaganga. Gusa kandi uyu Tumusifu akomeje nawe kwisobanura avuga yuko yabitewe n'uburakari bw'uko uyu mugore yamwishyuzaga mu isoko abantu bose bumva. Kugeza amagingo ya uyu
tumusifu amaze gutabwa muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha rwa RIB afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Mukarange mu gihe hakomeje gukorwa dosiye kugira ngo ishyikirizwe ubugenzacyaha. Uyu tumusifu kandi aramutse ahamijwe icyaha n'urukiko cyo gukubita cyangwa cyo gukomeretsa ku bushake yahanwa n'ingingo ya 11 y'itegeko nimero 059/2023 ryo kuwa 4 Ukuboza 2023 rihindura itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30/2018 riteganya ibyaha n'ibihano rusange, ndetse kandi itegeko rigena ko uyu tumusifu yahanishwa igifungo cyo kuva ku mezi 6 ariko kitarenze umwaka umwe, ndetse kandi agatanga n'izahabu ritari munsi y'ibihumbi 100 ariko ritarenze ibihumbi 300. Twamaze kunyarukira mu karere ka Gatsibo, urupfu rw'umwarimu Kanyamugara rukomeje kugenda rugarukaho n'ibitangaza amakuru bigiye bitandukanye nyuma yuko uyu mwarimu apfuye urupfu rw'amayobera. Mu karere ka Gatsibo, umurenge wa Gasange, haravugwa inkuru y'incamugongo y'urupfu rw'umwarimu witwa Kanyamugara Wycliffe, wari umwarimu kuri DS Kategero, wapfuye akiri mu kwezi kwa buki. Amakuru aturuka kuri Bwiza ahabwa n'umuntu wari umuzi neza avuga ko uyu mwarimu yari asanzwe abanira abagenzi be neza. Amakuru avuga yuko yari asanzwe ahagarariye urugaga rw'urubyiruko rushamikiye ku muryango wa FPR Inkotanyi mu murenge wa Gasange. Dore yuko amakuru akomeje kugenda aturuka mu nshuti z'uyu umwarimu, amakuru arashimangira yuko uyu mwarimu ashobora kuba yararozwe mu gihe bari mu bukwe bwe, dore yuko uyu mwarimu yitabye Imana ubwo yari mu kwezi kwa buki. Bivugwa ko akimara gukora ubukwe aribwo yahise arwara ku buryo bukomeye cyane, ndetse kandi amakuru agashimangira yuko uyu mwarimu yakomeje kuba baramunda ku buryo budasanzwe, ndetse kandi bikaza kurangira yitabye Imana. Gusa kandi amakuru aturuka hariya mu karere ka Gatsibo avugwa yuko uyu mwarimu yamaze kugezwa ku bitaro kugira ngo abaganga abarebe icyaba akihishe inyuma y'urupfu rw'uyu mwarimu. Urupfu rw'uyu mwarimu rukomeje kugenda arubabaza ku buryo bukomeye cyane bamwe mu barimu bari basanzwe bakorana uyu mwuga wo kwigisha, ndetse kandi bikaba ngo ari bimwe mu bintu byakomerekeje umugore w'uyu umwarimu baherukaga gushyingiranwa. Reka tunyarukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko n'ubundi mu makuru n'ubundi agaruka ku gihugu cy'u Rwanda. Umunyarwanda wabarizwaga mu ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ingabo zirwanira mu kirere, wamaze guhabwa ipeti rya liyetona. Umunyarwanda Johnson Havugwa Shima usanzwe ari umusirikare mu ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirwanira mu kirere, yaje kuzamurwa mu ntera ahabwa ipeti rya liyetona. Ibi ngibi bikomeje kugenda bigarukaho n'ibitangaza amakuru bigiye bitandukanye kubera umurava ndetse no gushimirwa bikomeye cyane k'uyu musirikare ubarizwa mu ngabo zirwanira mu kirere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu musirikare kandi Johnson kuwa 5 tariki 22 Ugushyingo nibwo yahawe iri peti rya liyetona nyuma yo gusoza amasomo muri kaminuza y'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa kandi uyu musirikare ngo ibingibi akaba yarabikoreye muri leta ya Alabama hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu musirikare kandi mu butumwa yanyujije ku rukuta rwe rwa X rw'umuryango we yashimiye bikomeye cyane abakozi biriye kaminuza, ndetse n'umuryango we kubw'akazi gakomeye bakoze, ndetse no kuba baramushyigikiye mu bihe bigiye bitandukanye. Ndetse kandi uyu musirikare waje guhabwa ipeti rya liyetona yaje gushimangira ibijyanye no guhabwa iri peti, ndetse kandi akomeza anavuga yuko abasirikare bashya bazaba abarwanyi bakomeye mu rugendo rwabo rw'ubuyobozi nk'aba ofisiye mu butumwa bukomeye bw'ingabo zirwanira mu kirere za Amerika. Uyu musirikare kandi usibye kuba ari umusirikare mu ngabo za Amerika, asanzwe ari umuyobozi w'umuryango uharanira inyungu z'abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi ibuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu Kuboza umwaka w'ibihumbi 2020 ubwo uyu muryango watangiraga. Uyu mugabo kandi asanzwe ari umwanditsi w'ibitabo bigiye bitandukanye, gusa kandi akaba akomeje kubaka amateka ndetse no kongera ubumenyi, ariko by'umwihariko mu ngabo zisanzwe zirwanira mu kirere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka nizere yuko mwamaze gukora subscribe inshuti bakunzi bamba TV Rwanda, mwebwe mukomeje kubana natwe mu makuru abagezweho, amakuru abakomeje kugenda agarukaho n'ibitangaza amakuru bigiye bitandukanye. Reka mbabwire ni mukomeze mugubwe neza, turongera dusubire mu makuru ari bube agezweho, dore yuko ari byinshi cyane bikomeje kugenda bigarukaho n'ibitangaza amakuru bigiye bitandukanye. Iyi ngiyi ni Mba TV Rwanda. Subscribe to this channel.
Subscribe to this channel.